Football Titi part zanga somkwa pahnih na ngai thavele don ta ila English club Sheffield Wednesday hi sumlama antal buaya season manzo tak chia khan an club chunga thok tu staff te hlopo chungni lai pe theilovin an oma English Football League in an shem nge an player te hlopo chungni vek ahun taka pe theilovin an bat saka March le May tha te khan niin an din mun a thalo hlea hetiang ani awang hian nei tulam chuan shremna na zok an chunga lekin Sheffield Wednesday hi transfer kongka hon chum thum mang theilo turin an shremta a hei hian kumin ni pui transfer ba ka na kum sang ni somni paruka classic transfer le ni pui transfer a huam don ani hemi chung hian manneya player an lei arem don lova manneya lona an hopo arem don lova mannei chin player an lak lu khap ani hei ba ka hian an staff le player te hlo an pek theilo zong te po perfect tura ti an nia an pek kim vek ma lo chuan an khwa khir don an khwa khir na tura hian free transfer a lak lu thei ang te po lak lu an phal sak don lovani English Football League dana an hnuaya in elna khel club te chuan squad a player somni pathum aya tlem an nei thiang lova player somni pathum aya tlem an nei chuan free transfer emo lone mo a player an lak lu phal sak thin an nia hei chau hi an khwa khir lo na tur om chun ani Sheffield Wednesday hi khinle na hun siam sak an nia khingle ta thiam an changani lo chuan an phur ari ton hle English Premier League club Manchester City hian captain thar an nei atula team manager Pep Guardiola hian a coaching career a team akai hruaya captain tur a thlangai lo thunga squad a on player te a thlantir mai zel chuwang chuan City a po pepa hnuaya chuan captain anin thlak fo ani ma se season manzo tak chi a captain tura an thlan Kyle Walker ero a fu chialo ni in alanga season chanhulam lonin AC Milan te a khel ta dai ani kha Walker kha captain tura player ten an vote ania ma se season chanhulama khan aom tak lo awangin Kevin De Bruyne kha captain ani zui ani la kha Italian champion Napoli panin a chuak ta boxia chuwangin City hian captain thar an nei angai pha ta ani ti chuan Pep hian ati thin dan chun zom lova ati ngai lo thil ti ve mai adu ta jok boka ti hian soin season thar lo om tura hi chuan ka coaching career a avoi khatnan team captain tur ka thlang don season manzo ta ka thil thleng kha ka du lo zong ani chuwangin captain tur hi keiman karwat don atia ti chuan a midfielder zingami Portuguese player Bernardo Silva hi captain atan arwata ani Pepian soin Bernardo Silva hi player ro pui takania kumriat kan hena aom chung hian hliama wanga na sataka buai ani ngai lova hundu om lawa po ani hi pen chuak masa atang thei zela khelmuala ani hi Anton Durdik ani hian ka hnena emo player dang hnena emo thil asoi rengin club dana thatur angzong zelin asoi thin ati ani Silva hian hemi chungchang hi asoi duri lo thunga ama komtu te hnena kati tur chu ka hria ma se tuna chuan soina hun ani ri lo kan match khel tura in sorbing ri ka duwe City tan hian thataka khel zel ka du ahuna chuan ka soi ve mayang ka contract hi kum khat dai chau ani towa season thar zowa chuak thei kani tun season a ero City a hian ka cham don kum kalta le kum ina hian du thlan tur kaneya ka du thlan na chu City a cham zel hi ani ati Bernardo Silva hian City hi kum sang ni som pasari ni puilai khan azoma na kum sang ni som ni paruk jun thla thleng dai contract anei mek tuna hian kum som thum mi ania kum thuwa po City a senior player ni na thuwa po captain amben shreng om tak zingami ani ve shim bok ome season manzo tak chia Manchester United in an khel mual Old Trafford a match an khel zonga khan ticket man anti sanber chu pound somruk paruk manania chu India poisa chuan he thu bo sailai hian cheng sang sari zaruk somnga pasari le poisa somriat pakwa ani ma se sang khajakwa somsari pathum somsari pali season nuwa top flight league a season anman chiat bertum antongani kha English Premier League te bula sompangana season an khara aniam zongin ankal na sa hle
chuti chung chuan sum do na lam sum lak lu lama ero thanem an ngai zual hle a season tharatan in khel en man cricket en man bi athar ruah manin hlawmlia an thena chuta chuan English Premier League a match khel tura cricket man tlomber chu pound somthum pasari man ni turin an ruah mana an tumpuite azirin cricket man hi anti sangin anti hniam don bok Sunderland le Wolverhampton an machon tum chuan cricket man hi pound somthum pasari ani anga ma se team lian zual Arsenal Chelsea Liverpool Manchester City le Newcastle te Tottenham te an machon tum chuan cricket man hi pound som kwa pasaria a chaudor dona chu India poisa chuan he thu bo seilai hian cheng sing khat sang khat zani somnga paruk le poisa somthum pasari ani big match an khel tur en man hi chu aniam vak don lovani season masa a an cricket man tlomber chu pound som li ania season thara ero pound somthum pasari ani dona season masa a an cricket man sang ber chu pound som ruk paruk ania season thara ero pound som kwa pasaria akai chaudon ani season thara cricket man tur an ruah man hi club ho tulam chuan an ruah man na masa a in aniam to jok ti in an la soi ta deuh dewa an club tran tu tenen an soi ho na awanga tinhiam le ta jok an ni in an soi ma se Manchester United supporters trust lam chuan club ho tulamin cricket man chungchanga ruah man na thar an nei hi an du lo bur thunga club ho tu te hna ngai tu thaturin an phut ti an tarlang season man zo tak chia an match nung ber an khel zo khan United kai shwe tu Ruben Amorim an mani tran tu te ma a soin fans te tran ho puya asoma ma se tuna alandan chuan cricket man vela te hi chuan an la tang ho tha lei theilo ani bere Chelsea forward Ukrainian player Mikhailo Mudryk kum somni palimi hi Football Association lamin chuin damdoi man phal lo amang ngei ni in hriat ania chuwang chuan shrem tok thei din hmuna ading tamek Mudryk hi ni kum sani somni pali December thla khan FA in suspend leilokin an suspend chan po azun an test na atanga damdoi man phal lo amang ngei nia an hriat wang ania ma se ama hi chuan mak ati thu a thon hle thu a soi thung Mudryk hian ni kum November ni somni pariat nulama Chelsea tan match a khele tamia lawa December ni khata tang phei kha chuan match day squad a aum ngai to lo shim Chelsea team a po training pa ngaya atel ve thei lawa ma se club lam hian a theina china an thlop plata ru lama po ma ason theina turin an puina sa hle UEFA Europa Conference League final a po khan a mel lan ve ma sela Chelsea squad zinga atel lawa a shanin akal ve ani England footballer thunei tu sangber Football Association hian nikum lama azuna tanga damdoi man phal lo amang ngei nia an hriat na hi chui zui zelin an hrem lai lok nuwa nimin khan thu chua an siam thar ve le ta a Mikhailo Mudryk hian anti doping dan kan nei abo chia a kan dan pathumna le palina be chanin thiam lo chantir ani he thu boy kalme ka hian tuna kan tarlan pialam hi chu kan la soi chiang theilo tin an tar langani FA dana hian player te hian thu boy engpo nei sela an duani chuan thu boy an neina zir chian na an phut le theya chumia chuan Mudryk thu boy anga po hian zun test na a B sample anti adil thei ani Mikhailo Mudryk hian thiam thu soitur anei lawani chuan kumli lai shrem thei ani dona FIFA in dan anei nuaya heting ang dan bo chian na hi chu kumli chung in khel thei lo tura shrem thei an ni chuta chuan ram khat chau po ni lovin khovel pum huama shrem thei an ni le zel ma se rorel tu ten za an ngai hle ani ero chuan a aya tlem po an shrem theya ama Mudryk hian thiam thu soitur anei lawani chuan an shrem ngei don ti hi chu achiang to ani Mudryk hi Ukraine club tha saktar tana a khel lai khan Arsenal in laklu an tum thina ma se Chelsea in makhalin paun maktadoi somriat pakoman tling thei turin an la luta aman atam hle tuna hian kumsang hi samthum pakhat thlengdai contract Chelsea a hian anei ani Chelsea tan hian in elna sanga match somsari pathum khel toin goal som chau ala khunga forward player mantam beisei phak lo zinga mi ani an hrem zui ani phei chuan Chelsea tan chana lian tak atling thei dona amana paul maktadoi tam tak an senga
khelmuala result anei that pui lova chuba ka shrem ato chuan an hral thei dawn lo tina ania Chelsea tan chuan transfer fu lo berte zinga chiar tlak ani ang English Premier League champion Liverpool hian German playmaker Florian Wirtz sungtam tak sengin an la lut dawna hemi boruak hian an team chunga po boruak anei lian hle ni point alanga chumi ti fiatu chu Dominic Szoboszlai hi ani Hungarian captain hian soin Liverpool a ka din hmun hi Harsazwal tura an ngai ani chuan lo ngak sela pre-season zoa enge thleng kan hmuang atopa chuan in ring dik po ani mai thei ma se ka hmun hi olsam takin ka kalsan don reng lova ani point English Premier League champion team a mun nget chang tur hian beina sat angai zia a hrenge yang ati ani Szoboszlai hian Florian Wirtz hi olsam taka in lualan tir atum lo hlea in beina sang tak thlen atum jok Liverpool tana lom om tak tur chu Szoboszlai an player poimo hian Florian Wirtz awangin club chua san tumna anei lova Wirtz awanga tranle zual sot atumna hi ani club chunga in elna hrise le thiang hlim sang boxi awmani chuan teamin a that pui thina chulam chu Szoboszlai atang hi chuan alang tari ani Spanish club Barcelona chuan zirtopnia goalkeeper thar an nei dawna kumsomni palimi Spanish goalkeeper langsar thar John Garcia niin Espanyol atangin a release clause Paul Magdalene somni pakhat point pathum sengin an la lut dawn ani kumsahni somni pali Paris Olympica Spain tana gold medal latu zingami John Garcia hi Barca hian an lak lu tur thu tarlan ani to thina ma se officiala puan ero ala om lova tuna ero thu chiang jok om thei ta in naktuk zirtomnia hian anin la lut dawn ti BBC in atar lang ani Barcelona hian kumruk dai contract an zia pui dawna Arsenal le Manchester United te poina laklu an tum thin goalkeeper hian anram club ro pui hi ama be seitu club dang zong ain athang ani hian kumsahni somni pakhat khan Espanyola a debut match khelin tun thleng hian match somruk pasari a khel towa sangni somni pathum somni pali seasona La Liga tru atanga La Liga khel tura Espanyolin promotion an hmu theinan a tholok leya season man zo tak chia po khan Espanyol goalkeeper rin role niin La Liga a safe nei tamberania chumza somli paruk lai safe anayani Barcelona hian German goalkeeper tha Ter Stegen an neya Polish goalkeeper in Khelchol Santo ma se an kaukir le tak Szczesny an nei boka ma se John Garcia hi rin rola an man arin oma Szczesny hi hunrei lo te chunga tana an laklu ani awangin an contract nei mek hi tun thla June ni somthum thleng chau ania Asia bel lo chuan July ni khata free agent in Szczesny hi achuak don ani Nizan Khan in elna sang khelchun zom ania chungzinga chuan FIFA Club World Cup in elna po khelchun zom niin heta hian Mexican club Pachuca le Austrian club tha RB Salzburg in machonin RB Salzburg hi goal khatin an chakani UAE club tha Al Ain le Italian club tha Juventus te in machonin golnga luna mecha hian Juventus hi Singafain an chaka Randall Colomwani le Francisco Conceição ten goal ni ve Juventus tan khungin Turkish rol thar thang duang Kenan Ildiz an Juventus tan goal khat akhung ve bok English Premier League club Manchester City in Morocco club tha Wydad Asian machona signifying City hian chaka Phil Foden le Jeremy Doku ten goal khungin he mecha hian hun top lam mini somriat parian na City player Rico Lewis an red card achoya in khelzwa Manchester City manager Pep alom lo hleya Rico Lewis a red card choi chungchanga achet dan kha tul lo tak ani thu asoyani Spanish club ro pui Real Madrid le Saudi Pro League club tha Al Hilal in machona goal khat ve khungin team pahni te anin ne to ka point khat ve an lo chhuak he mecha hian Real Madrid tan Gonzalo Garcia mini somthum palina goal mashwai khungin minute somli pakhatna Al Hilal hian Ruben Neves a penalty goal mangin an suta second half a goal dang lubel theilovin additional time minute somkwa panina Federico Valverde an penalty ped ma sela Al Hilal goalkeeper Bono an thazeta lo save sakin Real Madrid hian chak theina hun tha an nei an bo pela point khata an lung oi atulta ani Xabi Alonso kai shuai Real Madrid a mu chak om starting 11 le a formation masabera hian
Spanish manager hian Leverkusena a hlotlin pui back 3 formation mang lovin 4-3-3 formation a manga Alexander Arnold po bultan tu zinga telin a khel tluan lo thunga Bournemouth atanga anlak lu din high sen point bul atran ani he mecha hian boruak neilen Arnold hian beise a phak lova a bikin soisel ato phona a defending lama du thu asam lo zuala attacking lama po beise yang takin a tho hlok ngal ri lovani a match masaber ania in siam rem alama mo ni in alanga in khel zo team kai hruai tu Xabi Alonso an soin Arnold hi talent nei thatak player ania ma se tuna kan omna levela hi chuan talent ringot hi atok zawlova taksa ti mason tura tran alak na sat zual te po atula ngetle zuala khel tura a thorim zual angai bok abik takin defending lama ani hian fitness ate in thunun konga te in pek na konga te kan be se chin hi a phak ngei angai ani atia Alonso hian Arnold hi a fak chiam lem lova ma son angai na lam asoya wang hian Arnold a khel dana alom shan lo ni in angai thei Trent Alexander Arnold kan soi boka athil soi pakhat hi bellolo ta ila English right back Liverpool in an ui chung chuak luya Real Madrid panta ti thei hian Ballon d'Or don ngei atuma chumi chung chang chu ti hian soin ka kheriara ka tum lian ber chu Ballon d'Or donania Champions League le FIFA World Cup no moi choi chunga Ballon d'Or don ngei katum a chan chu ka theyang ti karinga fullback zinga he choi moina dong ma saber ni hi ka du ani atia English right back hian Ballon d'Or don atum hle chumi awanga Real Madrid panta ni point angai thei ome clear tu te English right back Trent Alexander Arnold hian amahun local zel tura hian Ballon d'Or adon thei in ringem in khel result dangle zanin in khel turte kan soi main video masalama comment section a zona om FIFA Club World Cup khel meka club 10 khat in lan chan kha a chan na soi masatalokila FIFA Club World Cup a hian English Premier League atangin Chelsea le Manchester City anin lana Chelsea hi sangni somni pakhat season Champions League ka champion anni awangin antela Manchester City po hi sangni somni pathum Champions League ka champion anni awangin FIFA Club World Cup in elna hian antelani Spanish club Real Madrid hi sangni somni Champions League ka an champion awangin antel boka Atletico Madrid ero UEFA in ranking asiama tu nai kumli chunga bel khoma asang zual zinga antel phak awangin UEFA rankinga ansa na mangin FIFA Club World Cup hi an khel ani German club Bayern Munich le Borussia Dortmund te Italian club Inter Milan le Juventus te Portuguese club FC Porto le Benfica te Austrian club RB Salzburg te anni ho zong po hi UEFA ranking kaltlanga FIFA Club World Cup khel tura in petling te anni PSG po hi UEFA rankinga ansana wanga FIFA Club World Cup khel tura in petling annia anni hi season man zo tak chi a Champions League champion ni ma sela an champion na kha an mangtang kai man lova tun tumin elna hi chuan kum in sangni somni panga a Champions League final kha a huam tel lova sangni somni pakhat sangni somni pahni sangni somni pathum le sangni somni pali Champions League champion te chau a huam tela Champions League champion team pali tel thei angin langma sela Real Madrid hi tumni an champion awangin Champions League kwata a tel chu team pathum chau anni zona om thei ta bok chu Atletico Madrid te RB Salzburg ti te a hian Liverpool te hi an sang jok dai lovem ni ti hian nia ti hian changdon ta ila UEFA in ranking asiam kumli chung bi khai khom na hi FIFA Club World Cup khel thei tur zon na atana khai khom na asiam ania chuta chuan RB Salzburg Juventus Benfica Atletico Madrid le FC Porto ti te a hian Liverpool hi an sang zoka RB Salzburg Juventus le Benfica a hian RB Leipzig le Barcelona te po an la sang zoka ma se Liverpool RB Leipzig le Barcelona te hian FIFA Club World Cup in el na hi an khel phak lova Salzburg aya ranking a sang zo Napoli Sevilla le AC Milan te point FIFA Club World Cup hi an khel phak lovani achan chu ram khat atangin club pani aya tam
FIFA Club World Cup a hian tel phal ani lova Manchester City le Chelsea ten Champions League quarter a an qualify da wangin Liverpool hi ranking a sang berpo ni sela an khel thei lova English club dang shim tan FIFA Club World Cup khel thei dan kong a om ta lovani chu wang chuan ranking a pariat na Liverpool in an khel lo lain ranking a pakwana Porto te somna Atletico Madrid te som pathumna Benfica te som palina Juventus te som pariat na Salzburg ten an khel ta dai ani RB Leipzig hian ranking a som pakhat na an ni chunga an khel phak lo na chan chu an mani a in ranking a Bayern le Dortmund te an san jok wangania German club a ro ranking a an mani aya sang team pahni an ama wangin Leipzig hi chuan FIFA Club World Cup in elna hi an khel phak lova Napoli Sevilla le AC Milan te po an khel phak lo na chan chu an omnaram club zinga an mani aya UEFA ranking a sang jok team pahni an om wangte Champions League quarter a tling an om wangte ani UEFA hian FIFA Club World Cup a team som pahni a tho theya team pathum Champions League quarter atangin an thoa team dang pakwa ero ranking kaltlangin an no khat zona kan nei thin te kha kanin chang fuang chumo ala fu chia lawani chuan comment section lama inzole mai ni sela rem changa kanin chang le mai don nia FIFA Club World Cup in khel result kalsanin in khel result danga luta ila UEFA European Under-21 Championship a Nizan Khan Denmark le Finland te goal ni veve khungin anin ne to ka Netherlands sin hi fain Ukraine an neya Germany in England goal ni goal khata nein Czech Republic in sin hi fain Slovenia an ne bok ani ti hian Under-21 European Championship group stage chu khelzo ani ta Group A atangin Spain le Italy Group B atangin Germany le England Group C atangin Portugal le France Group D atangin Denmark le Netherlands heng team pariat te hian quarter final an luta ani tichuan quarter final a hian Portugal le Netherlands anin machon dona Spain le England in machonin Denmark le France baka Germany le Italy te anin machon don bok zanina in elna then khat khalchun zom le turania chungzinga chuan Under-19 European Championship a darsom le chanve hian Denmark le Romania anin machonanga Montenegro le Spain anin machon don bok FIFA Club World Cup in elna po khalchun zom turniin Darkwa le achanvea Palmeiras le Al Ahly anin machonanga darsom pahni le chanvea Inter Miami le FC Porto in machonin Jingdar thum le chanvea Seattle Sounders FC le Atletico Madrid anin machondona Natu Singdaru le chanvea PSG le Botafogo anin machondon boka zan ina tang hian FIFA Club World Cup a hian group round ni na an khel tandon ani transfer thule ngai thak chun zom ta ila mi rorin tar langin Arsenal le Manchester United ten laklu antum Victor Gyökeres kum somni pasari mi hi a khelmek na Sporting Club how to te chunga alom lo hleya Sporting atang hian input chuang ngei du na riru apumeng ni in tarlan ani dasan in tar langin Newcastle chuan English forward kum somni pasari mi Marcus Rashford lona ho andua ma che Manchester United hian lona chua tir lovin transfer puitling pa ngai anga Shalfel lolo andu zokani Give me sport in tar langin English Premier League champion Liverpool chuan team thuam chak tumin ma anlak chun zom zela tunni pui transfer kongka hon chung hian sumpo an seng tam don leni in alanga sum an sen to te bel cha turin Swedish striker Alexander Isak kum somni pangami Newcastle tana khelmek hi laklu anla tum chawa Alexander Isak manatan hian sum tam tak the chua in huamin British transfer record te po siam hial anin huam ani Standard in tar langin Leeds United in Fulham player Brazilian Rodrigo Muniz laklu antuma Muniz manatan hian palmak te doi somni parukba ka add-ons palmak te doi ruk the chuak telin Leeds United hian deal na an thlena ma se London club Fulham hian anlo nol sak ani Fabrizio Romano tarlan danin Fulham hian PSV atangin US striker kum somni pani mi Ricardo Pepi laklu antum Athletic in tar langin Arsenal chuan England defender kum som pariat mi Lewis Kelly contract zia tharpui ngei antuma player no panglam zinga khofela lotam berpola siam antum mek ani Guardian in tar langin Arsenal Mikel Arteta assistant manager Carlos Cuesta chu Arsenal chwa san theidin muna ading meka Italian club Parma in somin Parma hian
head coach mo phurna a chel don ni in darlan ania Arsenal hian assistant manager thar an nei atul don ni in alangta ani Melin darlangin Chelsea chuan Morgan Rogers kumsom ni pani mi Aston Villa player poimo hi laklu tumin tran an la chhun zom zel caught offside in darlangin Aston Villa chuan kumsom ni pariat mi Argentine midfielder Emi Buendia shal an phala ma se mantlom tak chuan chhuatir tum bik lovin Paul Magdalene somni Borvel an beisei ani Fabrizio Romano tarlandanin Chelsea chuan Brighton atangin kumsom ni pathum mi Brazilian striker João Pedro laklu antuma Andor Chantoa ani hi Newcastle point laklu antum mek ani Guardian in darlangin Chelsea chuan West Ham atangin Ghanaian midfielder kumsom ni palimi Mohamed Kudus laklu antuma thuk zokin Andor mek boka ma se Chelsea hian Kudus ain Borussia Dortmund player Jamie Gittens hi andu zoka Jamie Gittens hi an la lut theilo ani chuan Kudus a hian thuk le zuala in sorbing antum ani Italian chanchin bulian ten darlangin English Premier League ka Aston Villa tana khel thin Brazilian midfielder kumsom ni pasari mi tuna Juventus tana khel mek Douglas Luiz hi chok theidin hmuna ading meka ama beise tu zinga English club Leeds United po antelani team talk in darlangin Brentford chuan Congo striker Ian Uiza manatan Paul Magdalene somnga an phuta Nottingham Forest Tottenham Arsenal Fenerbahce le Galatasaray ten kumsom ni pariat mi Congo striker hi laklu antum ani Italian journalist langsar Fabrizio Romano tarlandanin Barcelona le Nico Williams te chuan athupungin inremna an nei towa he an inremna hian kumruk dai contract ziak turin kumsang ni somthum pakhat jun thla thleng contract ziaka chuta chuan Nico Williams hi season 10 Euro Magdalene sari Magdalene riat Borvel lo pek anin huama Barcelona hian a release clause manga leitumin tuna hian tran an lameka player inremna nei puito ma sela transfer fee chungchanga hian inremna ala omri lavani Liverpool point German playmaker an laklu tur thu Karliam ta a soitak Florian Wirtz chungchang antifel naya darkar somli pariat chungin medical test anei do ni in Romano hian atar langa medical test anei zo hian officialin anin la lut zui don ani Florian Wirtz Liverpool a hian kumnga dai contract ajek do ni in tarlan ani bok Ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak the chin chu nile photro se